بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. Masih kita niyo hababun nahi an su'alil imarah. Lawang pangadjian hatungod sin panglangisin syara' amuin sumukat kaw pagkawasaban pag nakura. Labi luba na bangkaw amuin bukod mapatut ha amuin kawasayan. Yang langan sin syara'. Amuin sumukat kaw miki pa appoint long sin bihaon. Miki pa butang hamuin kawasayaon. Di na kita ikarwa hababini. Wa an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم رواه مسلم. ثبت حديث إلين كان أبو ذر رضي الله عنه. إن أبو ذر جندب ابن جنادة أبو قدلو simukat siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam miki pabutang nakura hambuok parakala. Ya Rasulullah, butang ako amir dahil ilang sin Abu Dhar. Uning sabong kanya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Aba Dhar, inni araka dha'ifan. Sa kunal tuod pangatod ko kay mo lang sin Rasul malamma kaw. Dha'if. Di mo kakausan amuin hitunay in kawasa. Sababing pagulin kawasa magnakura hinang kawajiban. Ang waktu magtanggong ko mga karot bukas, maghatod, magtali, mukunin magkawasa at magpasikatan. Nawang ko malam may baran mo, baka sakit ka, wayo na ka umikipa appoint. Kaya walang tao manapso ba? Napso. Nagdara na napas matay na may kamaya may nang panakura. Tamam? Kawalwan nin umul niya, misan yung pangatod niya rin na siya makita, ikabayan na magnakura damas siya. Inagi ka niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dhar, inni araka da'ifan, malamma. Di mo kakausan. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Iban sa bunal, itong sabda si Rasulullah, in kabayaan ko paparan mo, amin jumato paparan mo, biya sing kabayaan ko jumato hawaran ko. Sinabang kabayaan kumasan ng paparan ko, kabayaan kumasan ng daisam ka. Labang tako himutang hapag kawasarin doon, hindi mo nakakausan, liakbuan ta na ka. Ha? Kaya pag nakura ta na ka, kawalwan na misan yung magpanaw rin ako makapanaw. Kunad tumaray. Kanin bayta ka na sin Rasul, la ta'ammaran na ala thnain. Ayaw ko tuod, mahinang nakura harwa. Ay ko magdarungan. Harwa paraka, harwa manusia, mahinang ko, nakura nila, ibot. Wala tawallayan na mala yatim. Iban ayaw ko tuod, tumayma, hinangun kawali, magjaka, magtunay sing kapatot sin alta sin yatim. Yanong ko tuan na, ibutang na mo kayo amanat yan, alta yan sin yatima, ikaw na yung magpajat. Ayun, malakas na, waitaan mo tuod lang mo malakas na, puri ko nakakausan. Isa rin baran ko iniri ko na maayupot, biad din eh, numayupot paruhain. So, ibihat. Tamam? Bukun kita kumawas magtulong mo, kawasan na ini. Na, in sumuno hadith kan Abu Dharr wa anhu qal, ay wa an Abi Dharr,
فقلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. كيف الحديث إن كان أبو ذر إن أغني يا رسول الله ألا تستعملني؟ يا رسول الله sin Abu Dhar, di mo ako lang niya hinangon pakayod mo ako ba, hinangon mo ako ba, nakura kawasa ha? Ala tasta'miluni, di mo ako pakayon amon magkawas amon habuk parakala kawasa. Fadaraba biyadihi ala mankibi, liubak niya lang niya in mankib amin ini abaka ko ini bihan niya, bihan sin Rasulullah, tiupak sin Rasulullah in amuin abakan ini. Ampas ya iyan ya Aba Dhar, ya kau Abu Dhar, innaka dha'if, sabunatu rin ikaw malamman imbaran, wa innaha amana, sabunatu rin ini amanat sin Allah Ta'ala, wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama, iban sabunatu rin pagkawa sa hadlaw qiyamat, khizyun ikahina, wa nadama himan pagsusun, nadama pagsusun, dengan nadima yandamu nadaman wa nadamatan pagsusun, khizyun kahina, kau imian akhzaka Allah, a'udzubillah, atau akhzahu Allah, hina siyasin Allah Ta'ala ha? Al khizi kahina, nin amanat bang dihikatunay hadlaw qiyamat, hikahina kaymo, hikadusta kaymo, hikadusdus kaymo hadlaw qiyamah, ibang pagsusunan mo nadama. Illa man akhadhaha bihaqqiha, malainkan ang mga sila amoy kimaput singkawasa, kaya tunay nila in haq kapatut singkawasa, wa adda alladhi alayhi fiha, iwan kaya tunay niya in kawajiban niya, adda kaya tunay niya kawajiban, kaya wajib ang kawajiban niya amoy kawasaya, namang di niya rahika tunay, maro pa ko ni mahali-hali. Tamam? Kung nakarumakan lang mo magbarangay, pag gusto man ha barangay, magtug-tug sa jagaw, katun ko sintaw pa ngayon, duwalan na kaw, di na ko misan makakuan, namaraw pa ko himali-hali na, sabab talia, para kala yan kawajiban, mangmurihi ka tunay, na ikahina kay muhadlaw qiyama, iwan pagsusun. Kan din Abu Dhar, liyang siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. إن كان أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه سبنالت للرسول صلى الله عليه وسلم نقسمنا إنكم سبنالت لنكم ستحرصون، حرص يحرص أو حرص يحرص حرص يحرص hati sin harasa yahrisu jagahan niyo to, umangot kamo to, sabunal to satahrisuna ala al-imara, di jagahan niyo to din pagkawas in imara namin pag-amir, pag nakura, hindi niyo kaingatan, satakunu nadamatan yawmal qiyamah, mahinang siya pagsusun adlaw qiyamah, nampin in pag injaga si manusia hakawasa natas magpatay ha, zaman bihaon magbuno ng tao, magkalim magtaymang bugto parsugpatan, wayron angan sin kawasa, di nila kay nga tanin yadto adlaw qiyamat, kasipukan iban pagsusun adlaw qiyamat na. Pila sa manu siya biyaw nagkuntara, magtawtay man og nagkuntara sa babsin kawasa na. Mahuli limatun in muallif in Imam Nawawi pabago bab, ang kitab niyo, باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير
صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. Lawang pangadjian bulansang hath ha mga nakura sultan wal qadi iban mga manghuhukom iban dugay na rin kanila min wulatil umur, wulat jama' sin wali, min mga nakura sin mga parakala, ala ittikhadhi wazir, suway sila lumag wazir, inati sin wazir amuin pinduan nila, amuin assistant nila, long simbihaon, lumag sila assistant nila Salih tao marayaw. Wa tahdhirihim, iwan pagpahali kanila min qurana isu, daing hamuin libang lundang panon mangi. May tadto sababin nakura bangaon libang niya, atawakan bangaon amuin long tabihan iwan niya, timutukukan niya, tao marayaw, makapatumtum kaniya sing hinang marayaw, makatabang kaniya. Nabang siya nakaka mga general niya, tao mangi na iniakasakas kaniya mangi katan. Kada tupyang dakan sinsyara, bangaon mahinang kaw susungon amir, tao takakawasa, lawag kaw tuod wazir, amuin makatukukay mo, Salih tao marayaw. Tamam? Ayaw kaw lumagsin, tao mangi. Kuma ko mga advisor mo kata, lang na kuma kita tao advisor mo ini antik say ni. Sana siya sab antik, bang antik manakaw. Akasakasan ko ang meron ng pagtakaw ni pagtakaw. Antik day sab ko sa antik ang pagtakaw. Imbihat. Lag ko sin tao marayaw. Amin advice kay mo advice, pamarayaw kata na muin magatap iban sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فرمان سين الله تعالى سورة الزخرف، عرفان جاكاكو سورة الزخرف. قال الله تعالى الأخلاء، إن أخلاء جمع سين خليل، amuin maglundang panon, amun bagay mo lugya di magbutas kay mo, mga amuin magbagay di magbutas lundang panon di hadunya, yawma idhin hadlaw ini muin hadlaw qiyamah, ba'duhum li ba'din adu, in kaybanan pakaybanan din kanila ununa kuntara hadlaw qiyamat, mag best friend din di hadunya, adlaw qiyamat mahinang kuntara, illa almuttaqin, malainkan mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na may tadto makapagkuntara yung bakay na sa mabsin nagbakay sila hamaksod mangdupang, ang kakal karawang di mangdupang para ayat nila nabi na simbihaon ini impiyag saggaw mo kun namin mga tao ordinary impiyag saggaw masinato na mga kanakuraan sa nakura mo kunadil katan pag-uusyaw magbakay na kauna magsaw-saw sila ha mga piyagka nila sin alta nagbukis man agkuntara na ikaw walang namataw din kayo mo bahagi mo ayan di pa dunya ayan din yan hadlaw akhir kanda farman sin Allah ta'ala al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin, amuray mga sila nagmamabuka wallahu subhanahu wa ta'ala. Kandalag kaw tudsin assistant mo marayaw. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. دين كان أبو سعيد الخدري دين كان أبو هريرة رضاء سلا كروسين الله تعالى سبنالت للرسول صلى الله عليه وسلم نقسمنا ما بعث الله من نبي
wayroon kaya parasin Allah Ta'ala dayng mga kanabihan. Way, walastakhlafa min khalifa. Damikyan wayray sabya subli niya rin mga magsusubli. Illa kanat lahu bitanatan. Malaingkan, aun sadja dua bitana niya. Aun duang kakinis bitana. In bitana niya muin, asistan niya. Mimikitod ka niya. Tamam? In kariya sa lisin bitana, amuin badju, tampal palawm. Tampal papais mo bitana. In tampal pakuwa, zihara, pagtag. Atin niya, wayroon nabi piyarasin Allah Ta'ala bang bukun aun sadya asistan nila. Duang kakinis asistan, duang kakinis bitana. Bitanatus su, iban sin bitanatul khair. Asistan marayaw, iban sin asistan, mangi. Advisor marayaw, iban sin advisor, mangi. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf. Pinduan niya, min asistan niya, di magbutas din kanya. Dumaak kanya pahinang marayaw, wa tahudduhu hadda yahuddu, mamulansang kanya. Mulansang kanya, hinang bako ini. Hadda yahuddu, tahudduhu alayhi, mulansang kanya maddo. Naam. Wa bitanatun, iban advice niya, lundang kapanon niya, pinduan niya, ta'muruhu bisyar, mangdaaki kanya pahinang mangaon na budget, inan yung kumanila kita. Tulong niya mataon na dito ang katakad ka to. Watahudduhu alay, mamulansang pa ka na, mengat mamulansang. Tulong na dito, mengat biya, nain sarap long na si maini kataan. Karupangan na ito. Tama? Wal ma'asum, inamuin na parihala, na salamat, man asam Allah, amuin piyarihala sa sinallahu ta'ala. Ang kanda, mangkumay ng amir, lag ko tuod bitana. Mamana bitana, may mga asistan masuktod kay mo, amuin bitanatun ta'muruka bil ma'ruf, wa tahudduka alay. Ang patilibon ko pa Allah na yung habitanatus su, na mga asistan mangi. Tamam? Na, kana pagkaruan nyo, sana pagpagut ba sin mga mga khatib, mga kularab, waja'al lahu bitanatan, inang isya bitanatan khair, bitanata khair. Tamam? Na. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. Dain ka na Aisha karidaan sa sin Allah Ta'ala, namung siya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idha arada Allah bil amiri khayran, bangaun kabayaan sin Allah Ta'ala hambuk nakura marayaw. Yaun hirihil ka na sin Allah Ta'ala karayawan. Hambuk nakura, ja'ala lahu wazira sidq. Hinangan siya wazir tindua sidqin amuin bunal. Bukon putingan. Dihilan siya, papaaunan siya sin Allah Ta'ala wazir. Unat sin wazir, amin pindua kasangga niya, nung simbihaon, sidq, amuin mattanto, harayaw. In nasiya, bang siya makalupa, dhakkarahu patumtuman siya. Kalupahan niya in hak sin rayat lang ito, nakura. Ito lang din, way patubig sin mga pagkain. Way lang niya ilaw sinhan si pakba, yaw, tumtuman siya. Wa in dhakara, bang makatumtum din nakura, aana, tabangan niya. Unay sa pasaran, kung siya patumtuman beni, pagus pasaran niya rin doon. Tabangan niya. Wa idha arada bihi ghayra dhalik, bang aung kabayan sin Allah Ta'ala, bukun na marayaw pahambuk nakura, ja'ala lahu wazira su, dihilan siya sin Allah Ta'ala wazir, amoy mga tao hakatilibot niya mangi, in-advise katan mangi kun marayaw in nasiya lam yudhakkiruhu, bang makalupay nakura di nila patumtuman,
Wa in dhakara bang makatumtum lam yu'inhu rin ila tabangan. Tamam? Naam. Nang kanda pangayon, sinamuin mga silamin aun, nagdararungan, kaput balis sin mga parakala. Pangayon niya, lawa kung niya ito namin tao marayaw makapatuntun ka niya. Makapatuntun ka niya. Naam. Tayo. Umusuntan niyo na yung babi ni, pag umusin ni, ubus na kita niyo, lumatun na balik pa kitabul adab, mga bab, adab na kataan, insyaallah ta'ala. باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. Bago pangadjian, panglangan, amuin تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها. Panglangan in amuin ikaon kanya impagnakura, haamuin manusya piangayo ning pagnakura. Atawakan magpaandig-andig sin mabaya siya mahinang magnakura. Panglangan in hikaon mo kanya. Tamam? In labi maraya wa muin amuin tao, amuin wayruun bukun niya, amuin long tawihan iya angot to din magnakura. Ada po ni amuin mangayo tuod, panglangan sin syara in hikaon mo kanya. Sabab sin aun maksud bukun marayo labi luba na bang mukuntod mapatut. Naam. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه متفق عليه. لأن كان أبو موسى الأشعري رضاء سيسن الله تعالى أغنيا دخلت على النبي nakasuda ko lang niya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulan ako lang ni bansin dua usog min bani ammi dain ha mo mga panganak sin amaon ko ipang tungod niya mga sila tao asy'ariyin nakadto kami lang na parasul. Faqala ahaduhuma in agilaw na sinhang kata uring kamo ya Rasulullah amirna ya Rasulullah hinanga kami amir أمرنا إننا كمي أمير على بعض ما ولاك الله عز وجل هكيبنا أمو إنديه الكيمسين الله تعالى بپagna kura korin at niya mga yuba siya ini miki paapuin inanga nakamilong ni Amir Habia ini amun harihil kaymusin Allah ta'ala kawasayan di lang nakamin ini kunin nakikan na sila وقال الآخر مثل ذلك إن هنبوك بهاد تريسا mga yu kawasa فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله سهنا تريد كمي سفهن كب الله تعالى سدس رسول الله di na mo ulong niya ipagdihilin kawasa pakansiyo na amoy nangayo kanya la nuwalli hadha al-amal ahadan sa'ala di na mo ulong ipagdihil ipaghinangon nakura hinhisiusyo na mano si amuin nangayo miki paapoin di na mo ito pagdihilan aw ahadan harasa alayh atawa hisiusyo na mano si amuin jimakatud mahinang nakura posisyon niya di na mo ulong ipagdihil at ini manunjuki sin intawa mo imbya umangot tuod lumagdan baka ning kwan niyon aw na alamat si bukon marayo tama man kanda tuliang si Rasul sallallahu alaihi wasallam na liang ada po ni namo tukbalan amin manusya long tawihan wala jimadya kasim parakala mahuli patubtugon tanyo na rin insyaallah balikan tulumatun na kita niyo hababul haya pakitabul adab nakawus na kita niyo kulang maglabi itong gatos hadith alhamdulillah dingha kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala balik sumud na kita niyo pakitabul adab insyaallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin.